Molo ang takas bisa na para may konaw. Anak ko mo, saya betul. Ate, naborong lang dodo. Kamar saya iba tu bara. Pak, napinaboy mangalak ka. Sasalak ko dodo dah. Las marwam. Ang giyak ma. Dinaw majalo pas-pas perdo kasari peyok ko. Siya naman tadi bata marhita na posonay. Igo kima pasu-pasu jalan cakup naik di bagas rohan asa gabe keluarga na bahagia jaro keluarga na gabe panutan di tonga-tonga di nababana molo au siya namang gorong madok kalau tumotik pihatan na itu pasat dorok kulit anggiak ma majalo materi mata dia ke pangiluan dia katang yang disalu na ulat tau asa saus pangiluan nakingani nawadok tiwe di sumur kencangait di mondar di leho mah dihabun na diwa gari lebih umur jala si torok pidok di Paramaiko moloho parumain kalas pigaw tinggal na tahun 2000 lalu di Sikamping sejarah jadi mola ang boru nga matuwa biate kamarur pitu puluh sada tahun ang boru ada yang pe marur pitu puluh sada tahun dunia pe mola para data kudalani do termasuk baru provinsi Sumatera Utara kan saparo matudalani mola di para data no alai sonari tusoho maho main masalah suruhaku omak malamu batua ay punan tu maraso to maro ang ibu siap tangan ya teh mola pangiduat jadi mau lihat mah dia madabot soon hatan di situ nama dokon asa tubuh lala ma tubuh sikoru di dolo di pumbatua tubuh anak mau tubuh boru aku mau main sarung batua patnek atau kumahulus kagacal sikotoro rabu anggia ma soon hatan di situ nama dokon asa napura di bagas kalan ulus di bagas sodi amat tadi batama nama ulus kalan kami nama ulus tuh nuan sasul satu batan 13 pasah tok kuma ulus yang namporo dosa namporo mati deling mahin tamang ulu jalan satu tong mahoras seras ang permusik nami baju bang asa sumak pasat kami untuk main nami on uluson Basai dengan di basana boy hita marsaur apa tiko di bahasa lasniroha do kami nasihat duhatai di boru nami nang hera nami isonjong jong dohami hula muna na adong di luar to di kecamatan litong minuta paranginan omani torok nak so patuluhon na do kami marlasniroha iman ng ojak kamu perdoa sarip muna kepada ditikon siron nabi sedama roha muna dos roha muna tahi muna ate boru do tohilah asana songol dua songol tuwendol songol leter duluk nama si jujuan sahata mutung duluk sahata nang tuduruan molotuk adong di nahurang lubi di perdoa sarip muna takasamu marsiat juan ate na ima tona nami Agia waktu itu sok dapet ini dua asal kita nak abirang di toro panggoman beda mulat tong nasura sirang tot di muna hok marsi gonggoman ima tanyang nami ate boru do toilah los di son huban hami ima ulus na hafal ulus na gajang ulus toro rabu parhidia do dalam di tanyang nami agia tu ari na mangito di patok sarap yang muna hafal jalo muna pasu-pasui gajam birun nami baritani haga biuni gajam nang baritani parhorasani tuk sauni pela boy tapasat tami tuata matong nama masuk
atong son hatan ni dua ma doron nami asa takin ma walang gadunggang jalagarege di berdoa sarif muna asa tubuh dihamu anak nalawasari do boru natakasbui pangalualuan asa tubuh ma hausiwar tolu di lapung dia surian manak tulia hamu mangalak ka sa disima dabotan persaulian asa saat masuru sa tuotian hubasa tamian dong urus naga ka urus rabor tulu ari na mangitol saat matung hamu lilin mangulu horas jalagabian asa doang ti amapat dinami asa upah tami berubuni holok kami tuboro nami do hela nami asa bedamang do dihami arang-arang deirima bedamang on sila sonang se Zabotabe sa do pasung-pasung na uhamuna marhite ulus nagaza setor rabu marhite on pasata uma tabi nami tunasida no pasatami pasung-pasung ni nasida tua munate solima sohun kata saotik sakane sangian matong mamasu-masu amak tarirata bihita saluka Anong duty ka na merewan mo? Gabi ang asal pasat tami so ulos yang dengan tubuh nami sa sonang sa Zabotabe tamaman musik no kartusi Lasmi roha di buka satikyong dinam takas rohami hula-hulam tulangmu na tulangmu edam sok semuni nang dohot matuan disok kami nunga jongjong makalason di pesta pa masu-masuon ni ima berenami di buka satikyong alam arturo perjalanan bawa rajanan do di lasmi rohamu tongon di perhusoran ni 2020 tu 2024 takas roro ho hasian tu bagas nami ima di Lubasapur depan kantor polisi ya kan memang awak ini sesuai apa yang saya bilang kamu turuti semua puji Tuhan lah odo lo menurut aku makanya
itu hatok ahon ulono. Jadi alani ima di boga satikyon dilas ni rohanami dohonon nami do hatapo date di boga satikyon dohonon nami dilay nami simatuam ima natongon di boga sasai. Adong dapat dilot na tua-tua habang borong-borong sombot tua dorsoi soma orang-orang siya lain nami di pemalutuhat tama nasaragam nisahi. So ni matutu mulutuk po hubatu jolo hata pasu-pasu tu lain nami do iboto nami so tum gabi arong marsura kan nona dera ada dong na taulahom sahaliot don sohot gajang nai hata isu minahamon no di lain nami do iboto nami asa takas dabo so nilo ni hata si tua-tua tubuh dingin-dingin donok tuhaw si martolu pirma ton dimadingin horas ma nang to dimatugu say roma to ho indoni binauli leleng maho mangulu halangan nimini doho nono rado pahoku sianana may nang doho siyapuru susong lima buah Korea sinonok to ho hasian hati bersayang dah mau lepas Indonesia ambil hati mertuamu tapi jangan semua ambil hatinya nanti kalau jalan-jalan jadi jelek nampaknya ya kan. Sotik saja membuat simat rohani simat dua mi. Molarong tikim marhape ngamuha amangi, ngamuha winang, nasihat to inang ida to. Kesungni itu honam winang dah. Atau malah ni nagabi silakai duri-duri mahu si pasai roba-roba, takas ho marsuho si bo baru barita nauli, cuma kasama nang ho mabuan lasmiroha. Hataon hatapata dulu ho bakit ho. Hatapo dulu hatakon. Nagabi si hutiap pamaho si huti jual si buat sangat po si buat tua takas ho si leli begu di huda si buat to di tu rumah jala si pa hisar panai ini maho di margana bawan huhut nang si paulak usaluja nang doho hasian nate beres sayang dapat dari song nidok ni hata si tua-tua nagabi si tiop sadabatua ko si tiop singani harajaon si tiop si sada iho nigala si bula taligatang harajaon pamuhay ni hamurao. Saya sih harus sub maho dua kena mengoro huhu nang sitak bayi nalo. Di batatang yang nami anggia matangnya sitak bu langit. Saya muna ngadong sukot. Sahat yang nami tomat tanah martua di batat. Nagami sama pakai nadohar mahamuna dua di toru ni bagi-bagi. Tutoru hel memata opan. Tugi mata deke. Padot hamuna dua mamula. Una ngolong ramat dede. Molohor hak tuba dia membuat tadok. Mula tuhu tamak kutieme. Bersama mata nama tua di bata dinada mau ditikina jumpa dengan di bulan na saya itu memadihamu anak na nama martahe baru 10 bulan parmas mai huhu nang pare mau untuk song ni pati jolo ni hata nami di hata na uli hata dereng ga diwo sa tikyon nyan ngari risi bisa mapanamayan suan songon eme alayang go hata nami do honon nami ro manabay bidot ni doon obu do bulan dinggat doi didatas sakur samara pasu-pasu ni Tuhan marhiti-hiti hata ni tulang marsudu-sudu stok kemamahua sitok kemanang marmara dohotope nek pasahatom namin maulus na gajang ulos itoro rabu gajang mabarita gabi gajang mabarita na horat unang bereng nile ni ulos marsokot penamuno gabi ulos holok alay ko hata ni dibata na jadi sirak siyak ko molo di ulo poko hataon nunga holo ko kami hataon mo ang tuho parhajok pakai di ngulung asadong lebam nama dokhata jalan nama modeho di tungan di bangajana alani gubasah tanya jo hataon tu lain nami lu nganakin nasadaro nami bu lain nami doh di inang naing son burus dito nga dati kibitulan nomak burus dito nga dito jadi maulate ma alaw birek kami do like ku kurak sehat ate ang dia mamar kita yung lutong gabi makorhon las ni roha doho makorhon hama belum disahiti piu tanggal na mangotak na mangilas di pamatang nate jadi masih dohonon nami tulay nami tubi mamayro sahit siya pamatang na ya sama bere mama buru apa coba buru tobing mamanya mama buru apa aku lah itu ya terima kasih lah ya pernikahanmu ini ya mudah-mudahan lah ini dua restu dari keluarga semua ini ya mudah-mudahan Tuhan mendengarnya tahun depannya ngomong anak laki-laki dan perempuan ya inilah doa kami
dan juga sama anak tulangmu maupun kayak gitu nanti disampaikan kado. Mudah-mudahan lah kado itu jadi berkat untuk kalian ya. Mudah-mudahan langgeng rumah tangga kalian, terutama sama bereku buru-buru ya. Bereku buru-buru itu haruslah pinter sama suami ya, jangan suka marah ya sama suaminya. Itu suami itu kalau orang Batak itu raja lah. Kalau kau baik inang, suamimu akan baik juga lah. Tapi kalau marah-marah ya marah juga lah. Tapi itulah, berdoalah sama Tuhan ya, biar diberkahi Tuhan di rumah tangganya ya. Dan juga bereku lagi ya, mudah-mudahan selaku satu ama ya, ama kepada rumah tangga lah. Bagaimana lah selaku kepada rumah tangga, ya haruslah banyak menganyum lah sama istri ya. Istri itu apalah kekuatannya, enggak ada itu istri itu. Tapi kalau kau memang pintar sama istri, ya mudah-mudahan langgeng lah keluarga. Udah tadi bagasa dari on, asal dora luka matango di lobu tadi pasai hut tadi di horobo, di hamuna nasa suton, nang sari matua mahu betul betul hurbu, sama betul namar nina to sama to satu namar nono. Di bere nami bintang narulis met tunggu bunda sumurut di dol purbatua. Ana rilis baru torok buta kasmet tong dongan murah saat nasa rumah tua. Asa kajang main di bawah radio tiu na di sumur. Saya si kajang bubur mamat tong. Jalan terkas mai si toro minopan. Semua di mahata siap kami siap pulang peserta dulu. Jadi mau lihatin mak ngetong buat ada humut dulu lagi dari lo. Tapi asal buka satabi jo kalian mitang yang nami di buka satikion. Baik damang ma musik na hukat tusi nagirang-girangi mawag kasya. Gabi.
Jadi songonima na terbaik kami di dalam yang nami di tersinu. Songonima hata nauli hata dedengga set kami mardonga mulate. Wah, upang iraha sa Kamuna razani hula-hula nami bersuang songni do akabariwan nami. Molo tumpe jari-jari 10 pas 10 sadahos simazuso hami romar sobat wamuna razani ba ulima rohamuna botima amang pande nami asam Nyausobaho kami tua muna razani hula-hula nami saya di batama namang goi paso-pasona asa sa suluk sa tubortean lunga sa sopanami tua muna ka hula-hula nami sa di gogot tortita makan adinggan sa tuha sahatan amang pande nami di sinur ni pinahamuna di game ng nanyula muna horas mahamu magdalan-dalan mangomo hamu martiga tung manangahan na di dalam muna tuwa depan ni Tuhan ni anggiat manumpak nang di bata Jehovah huba paham hata nauli hata dengan ngecek kami marga tobing di ubah sa tikorak dohot di hulu-hula nami marga manbita asa hormat si tikota dong itu si sabang nawalu parbuduha mga lilit permata iya mga lualu di baliat di mana majapali takas dihuta di mata margalungan saluhurna hata nauli hata nadinggan na hupasahan kami luhobi mana pinasahan di debata marhiti na posonay anon takas rahut tamu may martomanija jadi jarahami mahasata do si diyo mga teh so ni man di ho mang bata kauruh di dok kata ina tua-tua asa nitahoy tiyo pinatu panguhratan pay damang masitiyo tuy las padumlamang matuhasahatan kauruh dulok tak kami siang tulangun hariaja ison buah kami ulos gajang tapu kusongon ibe ulason unang ibe kamu rupa anak alay dari kamu mah pakosong na tuaka na dinggan ate siang dia mah manok kamu meropau pak tuan anak mahamu tuan pur betul ditugu mahum mau lihat dohot berani hari. Jadi berjolo dohon nami adok tersurat kaki kujaha di sana selamat bahagia di Hamuna dua. Di atas iman naung bencalo far dongas sari peok kamusian bagah soron itu hatta. Molo siak kami siak kula hula. Son ni do ni angginami nakaning tobi. Sisi ada atas pasu-pasuan doa. Tak pola godang-godang kami dapat kata. Sadar doang kepengiduan nami sudah nasa horong di hula-hula. Napa sahatot dia ke pasu-pasuan Tuhan. Jadi di son
jongjok kami hari aja ngapa satu ulus nagajang si torok rapu anggia matong digajang uloso gajang mau murmuna longon torok ni rabu torok matong diaka pinopar muna asa doon nami masongon iro ni na tua-tua asa besar matong matani ari polta mai matani bulan tubuh matong dihamu anak nama lomasari doot boru mayantong na boy pangalua-lua jadi disialani dison yang pasatulos mahami amang pada nami jadi lo detikyon rodo hami hula-hula na poso si metuani iboto muna itu marga si betuana doot kami merlas ni roha di nama jalo pasu-pasu perbagasok kamu si joron itu hantai di tepen di tangyang muna itu totondo dohonon nami ditikyon ubok kami ulus negajang ulus sitorok rabu anggiat ma marhite na pasatami non ulus negajang tohamu gajang madihamu berita gabi gajang berita horas tu pahon ne mata di bata tu ari nala horok hata horon nami ma totong hata yang nama tua nama dok asabitang na dumiris matopun na sumorok di dolok di berbatua anak dirima di hamu itu dok dilek kubur torok denganmu matong isaha tuna sahur matua asa dak kani hari ara matang go lebih pineri itu situ punya anak madiho situ budi boru madiho itu dok dilekku situ kamatong panahit dahit asa sahasul usaha kinu kutu botian hu pasata mi ulus nagajang ulus sitorok rapu inoroni tong liling mau mangolu saur satu nagabian jadi pasata mi tahanami kacalo asal pasata mi songon pasu-pasuan tu berenamion by damang nariburi-riburi asa sahal-sahal misol matong nilili tubotian na numasahat siya kami adat ima tuhamuna ibebere nami saya mata di batamat to namanggohi diak ka pasu-pasukan boti mahami namanggo makatulang mo bisa bere muna marhite ulos nagar sa storong rapu jadi dison berasa nami modal tu rope ade masopa Zari-zari 10 pas 10 sana zari suma susu ulima roa muna dihamuna sudina razani hula-hula nami amang pande nami asabor hata minalahu manopa hula-hula nami ba mamang na isay-isay gabi Hula-hula,
sobba tuhami akka hula-hula muna. Di baik kamu las rohanami dot namar dongak kebek. Di sialas ni rohanami amang baru soni nang dihamu akka ibebere nami dot bere nami. Anggiat matong ditabay di bata dihamu akka pasu-pasuna. Asa sinur matong na pinahan dalagabi tong nang kanali ulam muna. Sayang giat matong ditabay tuhata dihamu ditabay akka pasarian suang soni nang akka panamotan. Sirohon nami tuhamu dilas nirohan nami mau liate madiamu sa dohon nami masohon didok ina tua-tua asa bagot dotong nawat halto nandiagata di Ruben horas mahami dia ka raja ni hulamuna macalo saya mata di batamat tong dia manggohi di sudi dia ka pasu-pasuna sidok boti mahami amang pada nami nami tahu ina tong mualtio binatu panguhatan bay mamang sitio-tio ilas padomu mas sama. Bagasa saudarion dituruh kamu lain namion dohon boru namion tu bagas jorong tuantai mangalap pasu-pasu perbagason lunga dibigi hamu hatani akka pangula ni tuantai di bagas joroi akiat matong nagawi sului dinahulung tupuk dinalabdit angkiat itu hatopon dilisiat dora tubuh anak tua boru tumpah nukuton awak tua di mata dari akam boru naik pasaton lagi mah ulo sutor nakor angkiat don manok pianak manok piboru tumpah nukuton awak tua di mata asa restoran jauh murah luas apa rawat di murah asa bukan kaya mah Jari mulai tema tulang. Malo karena misuk kopi. Baik namang nahoban, nalang pataton, ulo sitor raku hami, juara kenal. Baik nama. Hai majo mangiro kodang ka tulang. Jadi amang persen kami. Kami pada boton hula-hula nami. Baik mamang musik nah partisi.
ma dorong naga katulang Manilku kami kesan betul-betul berpura batang asa kejadian dihamu gawin na yuda sila binang horas dolma horas tok kita terhubna mau yate ma hai margati ma na pinakakuna duani bagi baron naga pengelola ma jadi amang nama lo mau lihat nami asa hukum dihamu tok nami kan mamang godang hasahatan berumang ma gabi itu sih dan tumbuhan di Sadarion Aratur do Pulau Lima Masumasun di Redo Purina ya pada di Tikon. Jadi di sok kami nuai. Ro Pulau muna pasantun ulus nagat jang sitoro orang. Kita ni nak mati wah sudi. Ilong parni lain nabi do ibotona yakta. Sikat jam umur. Turut sitorok dinopang. Unang terek kamu ulason nilai nai. Kali pasu-pasu nai ma, pakkorwan nai ma, mengulusi badan, mengulusi tertimuna nai. Jadi alam luar biasa. Masuk nami tulang. Lu siru kandung dari kamu ulus solongi. Perburi majo ulus manuru. Intanya bertanyakan boy sorak suara yang dibuat dia ma itu makorong ma itu keserian yang tulisan ma matang langsung kami menang dia mu akan nami akan nama dulu lu nanti tinggal juga totong ma rak mereka kita yang dimana ia daerah ini agia yang besar kemana mereka dulu dulu hari saya mohon kepada guru betul. Oma belum nami mengurus hidupku itu benar mah pada bangun pada bangun luar negara diho tegak diho guru segitu mah ingat ma hatane kati dalaki dari pemerintah. Molo mamuka ulau kamu na karena sakit wa duma Yesus tu bagas. Kedua on manganak katu jolo maneni tu. Perien no dokli suku mandor atau betul. Nampol prion pakai ma usap dihapen gede ulang bulan usap bisnis pakai ma usap tujuan apa merasa ada guru usap di keluarga kalau bisnis kalau barang itu lah sejual bermental kalau perlu dibayar ya tidak 50 berkata bagai jemaah ibadah tumul sopo na tulangmu tur maring so serenai nagbuat tinggal hon alat kami purakama jadi akanem doon dikirim lo terus na po ano kaya itulah naglibur ke sekolah anong mga namang sirabot alam ko pinator sila lolos 2-3 ka baru dilantik ko pa silang gue dito kayo karena tulangmu itu aku tinggal ke dokter yang permisi dokter satu asabu penggerak itu dokter sudah dulu libur masuk sekolah asabu yang mana halas cuma yang kamu nasi jami ingok ma aku ina inokku pangit ini soalnya kataku tuh pagar baru disaru perkuat rukun perpemilihan nakola singawa tua di bawah asalas dalam bentuk kebiusan
unang kolok samos. Soniro ulo kita karapangan. Iro ama, iro ina. Jadi pas terus alaning mata sana. Baik dagang aja nawakan sini. Baik dagang.
julun. Asa kabok berhak berniaga dari Urian. Oras sabi naman jalo, tugas dia nama habang jadi ada orang seutuh Tuhan di diri nabi. Awak dulu pas pekawian kabuibi Jadi asa di sini aku jauh perwebir do atiu. Firma bokki baul-baul pacaroan. Firma terdimu luju-luju mak pacabota. Awan baik terus iya sabu. Iya. Udah. Nah, kami nak baca dia. Boy, ban. Coba minum, Jok. Jangan udah subuh. Horas. Nah. Horas. Wah.